na ekesusuro ena de beba bewie o my Ghana adehye eso afe ye monwemu ewo eye omem ha senom na Ghana Bar Association peyipa ya wono enkita hudie bofotene edema wonom eye Sevia Kuje wono so babonte etrese na sen enipa miensa bi wo ho na dodan kwakufo do wo mu den se wo mehwe se be ya penyifo ahodo ya Supreme Court of Ghana wonom enyini no kwa na so mo fie kwa animu na wonom enyini edru wonom penyifie so nte no wo se okwaje wa home no wo se woboni pa miensa bi den etre krata ede ko mamra hyebedwam se wobonje na wonom enfa ahwehweniwa enhwem okwode aniwa eni ekire wakenkan mu wie no ohwem wie a wogyetum a wasa afresa nipa miensa ya watimi abo wonom din no akoka Supreme Court ho na no ena asem wese ebeto odwa no ene enipa dodo na ekasa edefa ho ya wode wani ekiremu ewo empesua ahodo so a ebinom etese eye Saturday mrashebedwani won monya for Roxin da fiamapo wano akyerebo se enipa miensa de mo koka Supreme Court dwumedie no ho no sabia sonken hyada ehia sa efise etitinafo bese nkono pe ena wo hia wonum so obedi asem na sabe ka sem bese du miensa ena aka ho na ne nyina mu no ena yewura panyipa ya wono ekasa de magba yewura kuje waba abonten se Supreme Court na kasa no enipa bese dunsia ena wose wo ye adwuma wonte no sa akoka se bese du miensa na esefata se wo ye bi ede to aso enu ti na asem na wo ka no wonhwe na nka wo mo entun ne nyina mu no ye hwesiensa beka yewura Joe Wise wono ena ye second deputy speaker of parliament bra krata ne kodru ho no na wakenka no esama wodi tuja Justice Mr. Godfred Yeboadame of my intention to appoint to the Supreme Court subject to the satisfactory conclusion of the processes set out in Article 1442 of the Constitution the following persons. 1. Justice Henry Anthony Kofi, Justice of Appeal. 2. Justice Yao Asaredako, Justice of Appeal. And 3. Justice Richard J. Frimpong, Justice of Appeal. On 27 July 2023, the Judicial Council advised me by letter under the hand of the Council's chairperson, Chief Justice Gertrude Araba Esabasa Kitokonu, of the suitability of my nominations of these persons for appointment to the Supreme Court. Abusiani Paya Tin and Rajo, why second deputy speaker of parliament, be crowned out when it's Tremo, and war Asante Bequia, but one person, so one in a German Rashebedrem, as I am Rashebedreni. Now, a fair year call your Rasamini, Dodwana, a friend of Batsman. Now, Oya Jumtuni. Enso na muna besha de muna yenda menkuwa makuma linda na judie pam ebe ye dress ebusia nini ni ho ana metua ma watimi akai no wano aya dwumtune ya kyese wo kyeremu ye papa wonko na homegye mu na wode afotuo akwa ma ne nuanom kuma ya afe na wawura aya nwumto adwumakuo ni mu se wonhwe na wontimi mu wasebe ya nwomasuo we no wobetimi ede abata wonom nwumto no ho na timi aboa ama wonom adwima timi abie waya dodo na ede aboa nwumto adwumakuo no ama na fa ne ntampa ede efra Yera Batman edansem we say nyina di ewo Asante Mantem Kropo Kumasimo bra no ono akasa ne concert bia wode ba be hyehyɛ so 24th December no na wodi ho komo e de akere ensentrefo o se bia no say bo tired da wani so a we make time for it we yan ho bo ana wa pemre na we to media e enti no na I was me take a break akra from stage any active music. Me hear 1 or 2 recordings while I'm in school, but focus no. Not more for school no for the next 3.5 years. Yeah, Sompa. Obia wo school must see ya. Me share one client say we wie. Na wa focus on entertainment no. Na wa anko wie no late. Say they make me wie no. But better late than never. Yeah. Any fire tin and Kane, Samini, the batsman himself, and I call Ekotie no, Afe Ebusia,
yenhwe na yenna ne yeni emfa enko yenua nas eso na agudie mo nsem ye coach Breman First Capital Premier League the ebon wo Ghana ha senom amano ne ensem ahodo de tutodwa na awotwe mu nyina na awotwe awieye ene de da yanim no wontime emfa emedan ye nas akwabai Mami me joso na pom te sen yankopa do hu wache yanko Mami ewiase a obai de empa na usuru in life de mi so yankopon sir apart from yankopon ene owuo Sompa FM. Say nipa mfa so de enso to da bia ba na ehu. Well tim say nchine da si chire nso de nkwan ye de. Ma anapa mo good news e wa bad news more then of better. Oh, nka good news na ye but bia ye be som sampanyin say enim so ye bisa e kwan so ye. Na na share video na na vara. Oh, abrantie na obobo wa in Dwamena. It's so sad. It's so sad. It's so sad. Too much. It's so sad. Bad news. Bad news. Yes. Mommy, me in life no say the materials na no different. Say ene wo a wutie me ne wa wo hwe me. The pesa wo de two trim say. Ti asese ewu no a ye dwen say e wa achi no. E ben se na esen ne katrama ben no. Sure. So nipa de seni wo beti asese da ba ko beba. A wo bewu a. 1 wo be suro nyame. 2 wo be do onyanko se one kasa wo. Na third one. Befa bibia we ase ase normal na wabu nipa nso aka ho na wado mami very bad it's sad news but you bear it day one kura you kram enko yenim right yen sha se na mo bibia akwa ba enfambra Sompa 93.1 on your radio and then Sompa on your television na sha se from the bad news enra we are getting aja yen ka bi nhemu na Rafael Dwamena Ghana this year na say abrantia obo na osina kan e wo Albania na enra no omobobo no na enra second half na Rafael Dwamena keeper edge ball na Rafael Dwamena ekonechi okonechi na Rafael Dwamena ti na Rafael Dwamena na sebi ye tamo no say ase adibia enya ye de na Sompa mu kopie mu hospital na after say ye de kopie mu e hospital no doctors no e confirm say abrante Rafael Dwamena waka enchi no agu ana say wa frame na very bad so wo hwe video no enana pa na wo hwe pa say Rafael Dwamena okope bibia bedio and one other fold in so now report everybody say na Rafael Dwamena e wa heart problem na okay say maybe in Rafael Dwamena e ba be sign e di ama Brighton nimum because of sa heart problem niti e ma sa deal no antimi an go through before kwakopiem e wo Levante Spain and Rafael Dwamena waka enchene agu emra aduane esi ejaso na enkwahwe abrantie Rafael Dwamena some of the highlights emra ote ase no goals a wo hwehwehwehwehwe yenkwahwe some of the goals Yenina yetie Sompa